Let's say, pihak sengaja kena gaji sawah kena gaji ke pemerintah. Let's say pihak masih menengok berbalai. Kita pergi bro tuan bagi alap. Maka berkum kena gaji apa? Tapi apa tak ngerti? Tapi gajong bro kalau kerjai. Kalau jisu akilat, syah kita mesti kesingking sekejap kaya. Yang bagi alap, yang kafir gajong bro. Dan nak kata kita udah kita kerjakan. Ini lerai manfaat sepi di impak kejutai. Ia bantuan lesi kita kapor kejutai. Tapi ia suka buat tuan. Kita kapor kejutai. Tapi IT nak kejutai kejutai show jisu. Mari kita mesti kia kita kerja. Ini berjasa dan juni. Nak apa orang yang pi dan kita suka berkot kita percaya. Saya nak kata udah kena kerjakan. Nomor ini kena kerja ujian kerjaan kerjaan. Umumnya pilih sejak kerjaan. Ada pilih IT nak kerjaan kerjaan show. Bahat aswa dengan IT yang nongkran berdasarkan kerjaan belai. Aku akan ruas sekolah kerjaan. Kena kerjaan. Kalau set. Nagawin ka jija, nagawin ka jomblay. Siya pangukul sa urong arya. Ibalajya, nagawin ka jing ka jong pa. Pamek, pansawa, nagawin ka jingin, siya bata perfect. Aray, agabakot ka jong u. Ia kumbuat ka jingin, kabakwa, ka jingin ka jong u. Katakala, kabamot ka iti, nagawin ka jingin. Sa isimpa, iyan pa, siya jing ka jong pa. Ano ka jiray, gawin mo? Wasaka hakaputai jing membasyirkan ngatip syusyanu dengan pai prayarap jangan Permerjan kila isi Ria kuat banang pi Kadang gaji kerman gaji priwa Tuhan Yesus Kumba Yes ngayon buktin gajong belay Badan di bro Meraim gaji im gadabha
hari kurang kami kejing kelak berumut. But ngekuat banyakan bentar kendiat agak ketin ke jomblay ke dekat janda asyik begin duai. Ya kalau agak jinjan agak ketin ke jomblay. But ngekuat abang nyepi. Abang perkat ke dekat jinjan semua syekh itu kata-kata. Ketin ke jomblay itu ini asyik ada mujizat ansasa narfna. Aku abang nyepi. Kadang kajing bishar yang jisu kada kipriyo ko ko pot wala alam yo u akmat urang ba lindo akmat upilat bekunta terter aba kibishar yo jisu aku apra ngi kan don ko mai ka pot ko u ile kada kikishem ba jisu ile amman ka jipalat kada jisu ile bat kawai kasi lawan yang jisu akmat kajong upilat dan aku apa nanti bah ketua pora suada ansasa nafna jisu kadai kejia ringkat bagadai kesini hakaba ikut Israel kiciraki ya kawai kiciraki bakata kalang kiraki kami am kecilak dan aku apa nanti hakani kesini kiramba lenggo tindong yalam ketua por kicipelak ya uwai na kikoiti kipaki kikoak bertuat na koak penangutri bagad uwai bro haga ni kaktian ke jomblay kakerteng ke jomblay kadai ubarabas ke jimok jong gani ke kerteng galong ukhuan jong dong kai lani ukhuan jong kupa na koak penangutri bau ni ubreu uday ukhuan mese jong nang yalam lam makito kita hari ko abadang pipen ban uni ubreu uday ubreu basneu tu kata-kata bagaktin ka joblay ka itu ini bagakarteng ka jongu kalang basneu syarkai tu kata-kata habaki breu ki asneu sepang jongu kapenong ki breu bakin kenyo bakin shifting marka syarkai ka jongu breu mau day la priya breu mau day no luti mau day unong lepar kati kata iman berpenyapu sepenyapu dana kata-kata kipu kisah kai apa kios yang ikan kerteng dulu pendan yang ni bro ubah kumita yang penyeng yang balan nucor yang pada ujisu ngaku apa dong yapi bau ni pilan penyeng yang ujisu pada ni bro ujisu kai kakam kau ule kau dong kami kepercay upeniam upenkia upelaj ulai ki kamba ulai ya kaman ko song play hadu gina bishar ya u hakatu ka por para kam yo jisu ki kam sham ganu ko pet ko ulai penban ya jisu la ya nu chor ba uno bro una priya bro ya ka padang itu hakabakum kata ka por kai ka baca upilat ulai om ni kini bro di ran ta ka jaw hakata zakata ki hajar ki yalum hakata ka jata upilat wan ya no ngatlat ka daga sini ki bro ka tu ka por daga chisau ship ka choki daga chisirham ka choki ki pertai ka daga kiti kiai pelajan ni barabas pasana fly o jisu pelajan ni barabas pasana fly o jisu kai ka baca haga bakum kata ka por lesila da kai mangamapi ita ya ka jaga ka jung jisu nila banya sat niya kata ka por kumno ka kamle ya ka dogo ka pop harak pi chit pun ban basana fly na le patriyam ina ra jisu kamle gunta nomor play ko mangamapi nomor ba uiye ya no pro ka barabas Nalko amat pedim yang ni bro, kaina kata kau, ucisu kemukum kata kapor, ukam kran warsi kentimru, wala kipagpa kiperta, nagmasana fna ucisu, ucisu, ukam kran watang kentimru, ukam jumpa, ya kai kebagi kipagpa kile, nomor tanggalai kata galong, bau kuah amat pedim yang ni bro berkertang barabas, nomor bau uiye ya kecingem kecamu, wala kaim lang kesalam, kela isi yau. Kipriyo aku tu
2015 marutay pil pasyon pasirkay kanam nga chogo hanay penban uchisu uwi yaw ni pro bakartay Barabas uwan balshem yakajata ga chogo usim na mau hakajata ga chogo Barabas marga day yaw ni pro bang sayap kan day yaw ni pro bakartay Barabas putki wala dikna hanay penban uchisu law khoy balshem yakajata ga chogo Namar ba ui yaw ni pro umman yubun jat umman ba uni pro un pay ka masim ka chogo kan pay shit jat uni pro haswa ba kan dia ka bukum ka taga pot lesay la du chikirman ka chingem ka chogo lesay para shmet ula purkhat na shay ka de fi balsha bangan sayap ula nga ula pisa handay penban hakapor ba umpay perkhat ujisu ulo ko bersin ka jaka ka chukur ngako apna upi ka ga janne no lese pla em kan chikarman shot chim ka jopi pila du chikarman pu perkhat am dam chu ga kalat pangan yo ka chim bom chokot pila kudla ka chim ka jopi namar ka ta ka singi ka to ka chim ka jopi namar ka chinle ka jopi ka pi chu em baros ta ka pat PM makacing Auria, PM makacing buat kecing tangan, PM haka papasusi yang kini kasam. Naku apa nang ngepi? Kena kacang niat kau play, ulang lakai, pasiem dia kacaka kajopi. On ayat ni kacing membujukut. Atau ulang lakai amat kerpat kertas kacang ni kena kacang niat. Kemalang ni para basalah daikon. Jauh nang alam dia makabagum gapor. Ada penpan kecik em kacang kale em. Dah kebau yale persak dia keman kacang play. Nasi pula berkat bawa nak klan mene. Pula mantai kikon jauh nang alam. Aku balang kita per. Pula mantai kikon mene kikon kacang piru. Kita ikut pastor kita ikut missionary. Ada aku apa dah lupa. Andal jikirman dia kecik em kacang pi. Kita baru kimla berpedem dia pi. Landa pi kala kebamut. Bala ko apa lagi pi kini ka por ka play ulan banwat ka chikem ka jopi ha kanu ka saka ka piton lesi piton ka saka ka badum pindan chikirman su ka chikem ka jopi kini ka por ka play pedem ya pi ko kinong smeng ko kinong song yaw ki badon kini ka saka play pedem ya pi la pi kotter pat ka ka jopi ujisu Hagas kitab cuma pahama malai kata arpau. Uang ini dikitin. Hakni nayeng ngejingkang batna puat. Lata uno pri ngejingkang. Kata unuat kacau ulan rong apa jemu. Banyak kawai mit lambat ban mau lambat na. Ngaku apa nang pri kata ngejingkang kaba ujisu kran. Hani agak tien kacau kran ye ngejingkang juga yang mana. Kran ye ngejingkang ke yang ngejopi. Ada kran ye kata unuat kejopi. Atau pulang wakla ilam. Kot ye ka kortang ni jemu pangwan ban song haka dorut ka jopi nama klabu jisu ka jikem ka jopi pilong kan jikerman nama klabu jisu haka jikem ka jopi tang jisu si tang jikang sudah nama klabu jisu haka jikem ka jopi tang jidu jikerman sudah but jisu ang nan kawai mit lambat bat mau lambat ngakatan kacikarku ha kaciem kacopi kandan kacisuk ha kaciem kacopi kandan kacipengkia ha kaciem kacopi kandan kacipelat ha kaciem kacopi dunia ya kacisuk junam ya junam hakima kacu ya pikir kerpat ya kertang kacu kena jamut ke dalam ini langsung jiwai kita beri Oscar ke tim kacang play. Akan kita jamet. Lega syakri jopai ilayap naduk meneh. Kita lang lakukan dan kerpat yang jisu. Pembuan bersong ke dok ke jopi. Aku akan ngerti kacang Kristen ke jopi. Kacang Kristen ke jopi. Kacang Kristen ke jopi man ke siu play. Katakan perbiang yang kecil yang kejopi. Kau kimasin kita gofar. Lama uji sempat ban ke dalam kejopi.
lesi filamat on gigit kumno uci sempat dan negara ulut kecola abang alon Kristen baru syukata kumno uci kumno dapat ya kecipedem abang alon Kristen baru syukata ngaku apa nanya pi lada uci umpat dan negara ulut kecopi pi ai le iki berpensusi ya ublai lada uci ulat dan negara cikem kecopi ngaku apa nanya pi pakai pop kakak dia ala cikem kecopi lada uci ulat dan negara ulut kecopi kasih Allah kalau jalan kalau jalan orang cikem kecopi kasih buat kalau jalan orang cikem kecopi kasih pol kasih lamler kalau jalan orang cikem kecopi halai lagi biar lagi bukan kita ucisu tapi begini away ucisu pada negara orang kecopi walau biar cikgu saya ada biar maka pol lamler kekuatan lebih ucisu pada negara cikem kecopi Bisulang ke Kristen Handai bersubuk Cimat Kristen ke Basisha Dari nak kata-kata kadang-kadang nabi kalau kebenar kena ke janat papan aitu ya ke cikem ke japi syau lada bilang ya putat ke agi basniu ya ko abang nabi kadang-kadang nabi kalau kebenar wala bimle ya kipap kipiu Kaisi lane kaimla kesalang kaisi Henry kai masneo kapuan na kadolor ka jopi ngako apa nang pi kata ka posisi ya play apa posisi ya play ngako apa nang pi ka painong juga pop kalau ka siap ka tinggal sa play ka on kanu ka pop compare ka pop klim ka pop tu ka pop auria compare kanu ka pop ka pipile ka chikem ka jopi kita kibalay ka pop ka painong juga pop kalau ka siap dan apa kata kadang-kadang nabi kalau nabi I know everything go to show kot kerpat ke kertas ngecung ke dekat jamut uban ke kuya ke cikam ke japi ko kena show ko kena wanjau aku dekat por agak cakap ke pipi dan apa kuat pun I know everything go to show cisu dua ke ngecung dua dekat ngah ke dekat jamut dua ke ngecung dua dekat ngah ke dekat jamut berkot kerpat ke kertas ngecung tuai aku akan uji sempel hati, uji sempel kiat hati. Nak kata kejupan kepala bat kejian kejepi beroksi kata, uji sempel kejian kejepi. Nak uji siapa sekolah nak cinglon di basmeu, uji sempel kejepi. Nak uji nak kerja, uji kejepi. Nak uji siapa kiat ke, ha? Hati ciaunya, nak kapap repair, kapap. Bat dia kejian kejepi. Aku rasa kata dia kuat belat, repinang. Pimla penyalek dengan buat dijihak ke jumpi. Ngakau apa nang ngipi. Kot kerpat dengan kertas dengan jauh tuai. Unwan penyarap yang dijihak ke jumpi. Kau cuma sim juga kau